Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi renu. Xana xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu va fela producer kumbe muhumelerisi wa vona mona ke? Hi voni xiyimbeleri DJ Gift Magigwani a fika avelana na hina ka xiyenge xa mabulu xa Facebook nxaxamelo na vuxokoxoko bya album ya yena leyi nga ta huma ya lembe ra 2023. Naswona loko hi kamba eka nxaxamelo lowuwani hi vona xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu a va hoxangi xandla eka album leyiwani. Loko u languta u tirhisana na Xamakhombo, a tirhisana na Mhanri na King Tsonga, a tirhisana na Titi Makhanya ku nga ri Titi Makhwaya. Naswona loko hi languta album leyiwani yi kandziyisiwe estudio xa DJ Gift lexi nga thyiwa leswaku ri Vunandzi Studios. Se vanhu vo tala loko hi kamba ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo va tikomba va ri na swivilelo kumbe va vilerisiwa hikuva Mr Post va kumeki va nga hoxangi xandla eka album leyiwani. Loko mo languta un'wana u fika a tsala leswaku ri Mr Post ke n'wana u fika a ku a ni ku maybe ni ta vona Mr Post but dololo, kasi un'wana a fika a tsala leswaku ri Mr Post dinamona. Un'wanyana a fika a vutisa leswaku ri a yi swekiwangi le Centurion na swi tiva leswaku ri a Centurion hi le studio xa Mr Post lexi nga eka Ngove. Kasi un'wanyana a fika a tsala leswaku ri no Mr Post ku nge tsakisi la. Se mi ta swi vona leswaku ri vanhu vo tala va vilerisiwa hikuva xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu va nga hoxangi xandla eka album ya muhumelerisi wa vona DJ Gift Magigwani. Loko ho tsundzuka Mr Post va gcini ku va va hoxa xandla eka album ya DJ Gift hi album ya lembe ra 2021 leyi nga huma hi n'hweti ya Ndzhati hi lembe leri Benny Mayengani The President va nga humesa album leyi nga thyiwa leswaku ri Tiko ra ka hina. Album ya DJ Gift a yi thyiwe leswaku ri Mihloti ya Ngwendza, hi laha Mr Post va nga hetelela ku va hoxa xandla eka album ya DJ Gift. Hi ta tsundzuka leswaku ri na lembe leri nga hundza DJ Gift u humese album naswona Mr Post a va hoxangi xandla eka yona. Se vanhu vo tala va kombisa leswaku ri Mr Post ve le ku feleni ka DJ Gift mona hikuva va nga hoxi xandla eka ti-album ta yena masiku lawa. Tanihiloko hi swi tiva leswaku ri loko Mr Post va kumeka va hoxa xandla eka album ya yena swi nga endleka leswaku ri vanhu va fika va hi amukela ku tlula loko Mr Post va nga hoxangi xandla. Swin'wanyana leswi endlaka leswaku ri vanhu va vilerisiwa hikuva Mr Post va kumeka va nga hoxangi xandla eka album ya DJ Gift i mhaka ya ku Benny Mayengani The President loko va karhi va tirhisana na muhumelerisi wa vona Hlawu The Gupta va kumeka va hoxa xandla eka ti-album ta yena kumbexana eka ti-album leti na yena va ka ri kona ku fana na nkarhi lowuyani a ha tirhisana na vamakwavo wa yena va Sikiza Boys. Benny Mayengani The President a va fika va kumeka va karhi va hoxa xandla naswona loko u languta va koti ku tlakula ntlawa lowuya wa Sikiza Boys va wu veka kun'wanyana. Se vanhu va langutele leswaku ri na Mr Post ingi va nga endla swona eka ti-producer kumbe vahumelerisi va vona loko va humesa ti-album na vona va hoxa xandla ku endlela ku va va tlakusa ti-producer kumbexana vahumelerisi va vona. Se leswi hi nga fika hi swi vona vanhu va karhi va sola swinene ka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Mi nga hi nyika man'wina mavonelo hi ku tsala eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka gas Dilolostro ta mbavisa maluva.